Parlamenterê HDP bajarê Kocaelî Brês Ömer Farûk Gergerlioğlu niha ji Enqerê li gel min em ê binêrin ka ji niha û pêve wê çi gavan bavê jin li hemberî vê biryara ku hatiye wergirtin. Dem baş Brês. Belê Brês Gergerlioğlu numuneyeke weke ya Enîs Berberoğlu yê parlamenterê CHP hebû. Te bixwe jî her demê digot dibe ku heman biryar ji bo we jî derkeve ji dadgeha destûra bingehîn lê dadgehê serlêdana we red kir. Tu li hêviyê bû serlêdana te were red kirin? Te çaverê dikir? Efendim, bugün Anayasa Mahkemesi İro dadgeha destûra bingehîn ya Türkiye biryara redkirinê da. Lêbelê tişta ku em li bendê bûn weke biryar bi wê ve peywendîdar nîne me du serlêdan kiribûn ya yêkemîn di derbarê dosya me ya cezaya da bû ya duyem jî di derbarê xistina ji parlamenteriyê bû. Serlêdana me ya ji bûna parlamenteriyê bêdesthilat bûn weke encamjêr hatiye ragihandin lê di derbarê babeta din ve ji aliyê xwe ve ku bendewariyê me ya li bersiveke erênî gelek bilind e û pêwîst e ku ew biryar direng nekeve ku eger ew biryar bê nerênî be û piştî ku ez ketme piştî ku ez ketme zindanê dubare ez dikarim vegerme parlamenê û mînakeke weke vê di biryara Enîs Berberoğlu da jî hate dîtin. Enîs Berberoğlu piştî ku kete zindanê şûn da dadgeha destûra bingehîn weke binpêkarî binav kir û dubare vegeriya parlamenê. Dosya min ya cezayê jî û dosyayeke neyasayî ye bi rastî ku dosyayeke weke darbeyek li yasaya hatibe kirin. Li parlamenê xwendina wê jî darbeyeke li parlamenê û derxistina min ya li parlamenê jî darbeyeke û xistina min a zindanê jî wê bibe darbeyek. Ji vê hemûyê şûn da pêwîst e dadgeha destûra bingehîn demildest vê biryarê binirxîne. Ez bixwe bi îrada xelkî hatime vê parlamenê. Lewra ew neheqiyên di mijara pirsa Kurdan de ji ber ku min anîne ser ziman ev darbe ez rastî van darbeyan hatim. û tu caran jî min paş da gav neavêt û heya dawiyê jî û li Tirkiye ew neheqiyên ku li hemberî Kurdan de hat nekirin min behs kirine û di dema rewşa awarte û biryarên di hikmên qanûnê da ku weke zulm dihatine sepandin min behsa wan kir. Min behsa revandina mirovan kir, behsa îşkenceyan kir, behsa lêgerina bi rûtî kir. û divan mijaran da min gelek daxuyanî kirin ku desthilat pê aciz bibe. Piştî van hemû yêkan desthilat jî ev pêvajoya min ya dadgehê ya ku berdewam bû ji bo bi dawî bibe ev biryar bi zexteke siyasî bi dadgehê da wergitin û li parlamenê jî da xwendin. Li ser kaxezê parlamenteriya min hatiye hilweşandin û niha jî esên parlamenterê xelkê me. Weke nûnerê xelkê me û di dilê xelkê danim ez. Lewra ez vê biryarê nas nakim û heya dawiyê jî hem ez û hem jî ev xelk wê hemberê vê tê bixweşe. Hûn we biryar daye yan jî li pêş we ye hûn doza xwe bibin dadgehên navdewletî ji ber ku li Tirkiyeyê dî ez dibêjim dawî li vê dozê hat ciyekî ku hûn pê de biçin nema hûn difikirin biçin dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê weke nimûne? Belê. Eger ku dadgeha destûra bingehîn bendewariya me ya ji bo dosya cezayê da bersiveke nerînî bide wê demê ez ê serî li dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê bidim û ji bûna biryara ku îro dayî jî ez ê dîsa serî li dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê bidin helbet em ê li cihekê yasa û mafê xwe bi dest xwe bixin. Ji xwe raya giştî ya Tirkiye û ya cîhanê jî ji vê neheqiyê nerazî ye û li çendîn welatên derve yên cîhanê jî daxuyanî hatin dayîn.
که ترکیه دوی نوبت ما یا دادوری داج گلک بشن جوایی که پشتوانی ما هات نکرن و 4 روزان از پارلمان بوم من نوبت گرد و شریک بچوک یه دستلات جوی که گلک عاجز بو و تعلیمات دا سروک پارلمانه و سروک پارلمان جی و به آوائه که درو و به آوائه که نراست درباره من دا بلگه که آماده کرو از دام درخستن و دوزگرش درباره من دا بریارا گرتنه دا و از گرتم پشتی و پیواجوی جی از بردام جور مرو فام دکه که لپارلمان نخوازن که از بسکنم و خواستن که منج پارلمان در بخن و لناوند گشتی یا پارتی جی من او نوبت خواه دومان پشتوانیه که برفره جیج مراه بو و وجدان خلکی اوی قبول نکر چه قاصد خوازن بلا جزاین برادای بدن من چه قاصد خوازن بلا ببختیال ما بکن و بلگین سخته لسر من آماده بکن و لسر من زوردستی بکن لی خلق و دوی وارده سر بکه و هیا داوی از لسر تکوشینا خواه بردوان بم جبر که اف تکوشینا که از دادم و درباره ما فهم مروانه ترکیه دایا دبکو همان پروسش بوی اندام اندنین هدپی دوباره ببگلو پارلمنتر اندنین هدپی جی دبکو راستی همان پروسه ورن؟ Şu anda 9 milletvekilimiz için نها جبونا نه پارلمانترین ما مترسی هیا و دوسیین وان تینا گوتو بیش کرن و وان جی او مترسی لسروان هیا که پارلمانتریون به بطال کرن و دهمان دمه دال هم بر پارتیا ما جی دوزا که گرتنی هیا و او جی مترسیه که هلبت دستلات ترکیه دولت ترکیه به وان پینگاوین که داویجه دخوازید که وان حقیین که لهمبری کردان هنه دخوازید الاساس و سابقه که خویا نکن و نین دیتن لبله او یک گنگاز نینه به روشن خواهین مازن و باستن مازن و او پرسکریکا کرد لحوله و لورا هیا که وکهوی و دادپرواری نبه او چرخه و هر بزوره چندین جاران هولین گرتنا پارتیان و گرتنا پارلمانتران جی پارلمان درخستن و ویتنا زندانه ده دل خلکی کرد دا گلک برنین مازن وده کرد ده همان دمه ده جواکا ترکیه بخواجی جوهی که عاجز ده لبله هول و سپاندن نجات پرستین ترک و صادقیه که او یک دوباره ببین بوان را امجی باش تزانو که نکارن خواب بگیهینن تو جیهی که و سا پرسکریکا کردان و به گرتنا پارلمانتران و خسنا زندانه و به گرتنا پارتین وان را نای چاره سر کرن هر وها عمل سر که خواجی بردوام بند تشتا گیرین که و کو جبو چاره سری اف دم درج نکه روژه که لسر وانا خان لهمو روشلاتا ناوین و پرسکری که نوافن مروان و خلاص ببن او نه حقیقین که لکردان هاتنه کرن لهمو روشلاتا ناوین و بداوی ببن روژه که و هیا که اف یک جی بداوی دبن نتنی کرد همو گلین روشلاتا ناوین دویده بکوشن هیا که دادپروری به بدست خستن لهر داره پیوست همجبو هر کس عمدالت بخواست و او یک باندوره که چوال سر کارو باری تی سیاسی بکه به طیبتی ده مثلا پرستنا مافین مروانده که بابتا تبو مجارت یا سرکی بو تو ده چالاک بوی ده دما پیش تجی پشتی وی بریارا دادگه تی بکار بی همان کاری خبر دوام بکی؟ Tabii. Efendim ben
از بخواه یک جوان پارلمانترین هری چالاکی پارلمانی بوم ده نوا 600 پارلمانتران دا یک و هری زیده پیشنومه پرس پیشکشت کرون یک و هری زیده کنگرین روزنامه‌وانی انجام دادن یک و هری زیده داخواستنامه پیشکش کمیسیون مافی مروان دکر از بوم از یک جوان پارلمانتران بوم و ده چندین مجاران دا جی من انجام ورگرتن پارلمانتری خواجی به عشق و حس کرنه که مازن و به باوری خویاج بو خلکی رمن کریه ورگرتن مافی پارلمانتریش دست من لو را جالی خلکی و هاتیه رد کرن ما تو جوازی نکریه ما تکوشن مافی مروان بره و بریه و نهاجی جهر بشه که جواک خلق دین و نرازی بون آخوا و خمگینی آخوا نشان دادن و اگر که از بکم زندان جی و نوبت خواهی دادپروری و تکوشین خواهی جبو مافی مروان از بدو مینم و ایروشون داجی از بیجم که دوی همو خلق و نوبت بگره و او جواک همو اگر جبو هر کسی دادپروری بخوازه هنگی دکار رزگار ببه نه تنه مرو جبو خواه بخوازه و خواه بگینه جهه که ده چارچوبه حولین خواه دا لزندان جی دیسان از پارلمانتری خواب بدو مینم جبر که و نونرتی خلک جالی خلکی بته داین و خلق جمرو وادستینین و صاب بریارن بردای و او کارا ناچه سری جخواه بریا که از ببن پارلمانتر جی من پارزری و مافن مروان کریا و لسر را گهاندنان جی من ده چندین سایت و مال پراندا من از نویسکار بوم و من بحثا پرسکری که مافن مروان کریا و او گهاندن سیاست وانا لو راجینها او روشو که نکاره من آستانگ بکر لزندانی جی به و لجهه کدم بجی از تکوشین آخویا به باندورا سیاسی بره ببم گلکی سپاس دکم بریز عمر فاروق گرگرلیوغلو پارلمانتری HDP باجار کجا الیه ج انقره میوان مبوزور سپاس